Horos mahubat haganupan Korea ni Tuhan nagabi ayat paramahan nabader bata bani panorang on ay matanggal 4 Oktober ibuat maay humban ni sadakorin windu onom ayat 10 sada nini sonon anja si sonay ay do na siyam deba lobe tapi doma na siyam iburihi domay papasing domay pitori marhitay goran ni Tuhan Yesus Kristus apa marhitay tondoy ni naimata ilobe ni ayat on buhay doy goran Apostol Paulus parlahon ni nasopar saya ay mahabutang kon yuhur para bakison hasipaju begu-beguan paruhur haut para mabukon panipuan pa kon namarisay naligan anjaya tahun Apostol Paulus do seng sitean harajaw ni naibatang halak si sonay ay tapi ya tahun usibani ayat taon si sonay do na siyam ijiya deba anggo ya tahun sonay maksud ni ay Korea ay narodo ay humbani na so mananda na bata usido ay songon hita na isimalungun Kristen na ro humbani parbegu taganupan ahado si bahenon ta ang seboy maluwa humbani parlaho na sumadear na nigoran nukan ay humbani dirita lang tarpaluwa hita dirita tapi dumaro Kristus Jesus udinya on napataridah ko nabuta kon ta ay ipaidah kon hubata dosata ay gabi didahita majangin ni dosa ay ang godom maididahita jangin ni dosa ay pakon kejam ni ro mahita huban ni Tuhan Yesus ibagas unduk niuhur mga kuhon pardosa doaw dop ay boy maalop tahap kononta doma iburihi daron ni napasing in hita doma ipapansing hita humbani haganup habuta konta apa hajahatonta dop ay ipasorap matondoy nin hubata ang sitotap hita marhapasingon anjaha magigi mahita mangulaki parlahu sapari horjaha gulapan naso haroso ni bata ay marhita itondoy napansing do asa seboy ihorjahon jol mapasingon na hinarosukon ni bata anja anggotar horjahon hita ay banigoluta on hidup ni hur ni bata do ay hubata ay mahataridahon ni nadop ipapasing hita marhitay idop ni hur ni ibagas Jesus Kristus martonggo mahita ham Tuhan Yesus paidah kokama humban nami sagala horja na lepak nadop ibahin hanami nasi marhite gogo na humbamu boy tadikon hanamiin paahap kon hama hanami nadop ipapasikam hanami humbani dosa nami amen.